Assalomu alaykum hamvatonoни азиз, тамошобинони иззатманд. Я савол дорам. Код дуртиш кали камера мекарди? نیستش میکنه میشه خیر سرش اولایی که سخنی که سخن. Assalomu alaykum hamvatonoни азиз, тамошобинони иззатманд. Массажёррои нав омадаги як се намуд массажёр ҳозир барои шумо пешкаш мекунем бародари азиз. Массажёре ки мисол беҳад хуб ва беҳад удобно ва комфортно инсони азизи гиромӣ. Якум оғоз мекунем ана ҳамин массажёри майдакш. Яъне ки бинед чӣ шакли хурд дорад, чӣ чотка як дигар поп. Инсони азизи гиромӣ. Ҳаҷмиш нами қадарай. И сенсор не бародари азиз. Азизи гиромиш мекунем иншоаллоҳ. İyice şapkı koyayım. Çıkıyorum ateşten bile. Korda durmadı Osman. Hayır ama hiç kimisi bak girmiş abi. O dostlar aziz. Ayıp sensör var. Ayıp баланс мекунед, скоростиш то 32 меравад. То 32 ва ҳозир насаткаш мезанем нафари. Насаткара аввал бояд занек мезанем. Як бурда аziz. Ягон одам дар кор нест барои массаж кардани шумо. Одамои зандор, ҳатто ҳамун занакам дар кор мешавад барои массаж кардан. Хеле метавонед ки массаж кунед. не мақсад ки одамои зандор не одамои зандор шав хена бо зануш мақсад ки одамои ки мисол намехоҳанд навуштан ғамтан. Мақсад ки ҳеҷ ка дар кор нест барои массаж кардан, на хеле удобна, комфортна бародари азиз. Бо ин гашт мебирем мекушемиш. Сенсор дорад. Бародари азиз дар ҳангоми гирён кардан, анаму аввал гӯшта мерасонем, ҳамун сенсориш гирён мешава ҳамира, мисол тазша бифаҳмам ки шояд дахило нафаҳмам, гам вайрон моза ҳам хиф кидам. Сенсориш гирён мешава, баъдан ҳамун бигем знаки гирён кунакай, ангушта мемонем места, баъд нол мешава, баъд скоростша баланд кард мегӯяд плюс. Хуб дӯстони азиз, ҳаян ҳамун насаткаиш буд ки масалан часпон демоиш, бо насадка дора барои мақсад массаж кардани простатит. Дӯстони азиз, барои ҷоанаи барои рӯ ва барои ҷойҳои нозук меяхкай. Хай иниш барои вая дӯстони азиз, барои трапеция гардан ва мегем галики поча. Хуб, ин буд як намуд массажёри мо. Ана ки мегзарем ба қисми дуюмиш, не ди массажёри мо. Бародари азиз, бисёр удобно ва бисёр комфортно ки иш ба кнопкаи бародари азиз. Кнопкаша пахш мекунем, гирён мешавад, инҷа скоростша баланд мекунем. Скорости ям то 32 мерава бародари азиз. Метавонем ки хитона мақсад ба ҳамия массаж кунем. Бисёр сабук ва бисёр удобно кардаст бародари азизи муқаддар. Метавонем истифода барем. Ин насадкош бисёр чанд ҳамин насадкай бародари азиз. Ин ҳамуди насадкаш барои масалан метавонем барои пушт, барои таи поча ҳатто истифодаашо барем. Хуб, насадка барои простатит, насадка намедонем барои ча ягон чи хитон бикорем биёрем дабораш бихонем, насадка барои рӯ ҷойҳои мияхки, барои трапеция, насадка барои ҷойҳое ки травма гирифтаг, яъне амортизатор метавад. Резинай ягон ҷоятон ки захм хӯрдаги мехоҳем массаж кунем. барои сар Барои сар, бале сара метавонем мисол баи осеб намебинам. Хуб, ана барои баъзе пуштҳое ҳаст ки нахи одама мо ҳиҷома мекунем мебинем пуштиш омагаи стумура хеле дурун рафт, агар ки пуштиш тақсим шида гардад, пушти спортивни дора, ҳамво метавонад ки айнам истифода барад, яъне ки бигем хушрӯ мерава меояд. Хуб, дӯстони азиз, иша намедонем барои чи хитонам хеле бикорем биёрем. Ана мегзарем ба қисми массажёри дигари дӯстони азизи гироми қадр, инаи ҳамин намуди мақсад массажёр бо майдатарш, комфортнитараш, инам сенсорне бордоро меистем гирён мешава. Инҷа дар чанд намуд знак, знаки мушта, знаки пулса, диле, знаки оташ аловай. Мо хай ай мушт баланд кардан мегӯем скоростша. И то 12 бародари азиз. Скоростиш то 12. Хуб, ина мумкилай. Неки ира вақте ки дар тана оста мерасонӣ мегӯям ки осута коркиса. Вақте ки пахш мекунӣ баъд скорост сар мешавад. Яъне ки пахш мекунӣ баъд скорост сар мешавад, баъд далбид мекунам. Хуб,
برده عزیز این بد یا نمود گرم مساجو خیلی ایشان کار من گموش ولی برای پاتیسیا برای رو مروادش هم تو اسم شرط نیست برای نمیتونم و غیره و کازو خلاصه برداره عزیز ختم دیدین بدروین در اینترنت بخونین درباره‌شون که تماشا کنین با ممکن چیزایی را شما مثال برای ختم این چیز دریافت کنین که ما درکش نکردم شما می‌خواید مرحمت رقمایی که در بالای اکران می‌بینین رقمای تلفنی ما میتوانین زنگ بزنین هم‌روزه فعال و جوابتون میتن در واتساپ مقصد برای زکات کردن میتوانید در واتساپ این همین نمره زنگ بزنید اگر شما در شهر مسکو قرار دارید پس میتوانید که در تمام متروی مسکو و در صفحه دورانی که زکات کنید در صفحه چی که میبره میرسونتون اگر در دیگر شهرهای روسیه قرار دارید و طریقی پوچت یعنی ایندکس پوچتتون رو در واتساپ روان میکنید زکات میکنید و ما با طریق پوچت روانتون میکنید و اگر شما میخواید اومده ای مغازه ما یعنی که خودتون رو خرید کنید مرحمت سراغای ما شهر مسکو مترو شالکوفسکی میکرورایون первомая یعنی یکم مایا دом 29 مرحمت ما شما رو انتظار مساجوی ما شما رو انتظار